Unsa ka? Ang ka wala kay kwarta. Karon magpapalit ng tuba. Doy, sakay kog jis. Ha? Wala ko'y kwarta diri oy. Noon sa man ka nga. Ari man ka nako magyango-ngo. Wow. Kay ko, asam day ko mangayo. Wala gani ko'y kwarta no. Asa man ko kwarta ihatag nimo. Bintawon tag nakadawat tag ayuda kay nate kwarta. Unsaon man ni wa man ta makadawat ayuda. Igo ra man sa istorya. Wa may nitunol dire. Amot unsa tinuod na bintahag na kay matagaan ta kag jis. Bisag 20 paron ana. Og naa lang yun. Unya, unsaon naman ni ron? Unsa may ipalit og makaon? Unsaon man ako na nga wa man ko'y kwarta. Asa man ko mangitag kwarta? Ultimo gani kani akong bulsa, way suod ni. Naunsa man ka way pugson man tani mo nga wa tay kwarta. Oh my God! Gutom na kayo ba? Dili makakasabot. Na! Maron! Unsay dili kasabot? Ikaw mo'y dili kasabot. Giing nag wa tay kwarta. Meanwhile. Oh no. Oy, 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 oy. Unsa man ning upawan ni? Nahubog naman eh. Oh no. Buknoy. Pagpalit og tupa dito Buknoy. Sige na Buknoy, kay nakwangan ko. Napingis ko dito Buknoy. Giuhaw pa ko Buknoy. Kainomon pa ko Buknoy. Sige na Buknoy. Palit og pa dito Buknoy. Maron! Unsa ka? Ang ka wala kay kwarta. Karon magpapalit ng tuba.